Саламатсыздарбы, урматтуу агайлар, эжелер, уважаемые коллеги. Экспертная комиссия создана для проведения внешней оценки программы образовательных программ, реализованных в Крымском национальном университете имени Юсупова Баласагана, завершила свою работу. Вчера прошли собеседования, интервью с фокус-группами, беседовали со студентами, магистрантами, преподавательским составом, с вашими социальными партнерами, работодателями, выпускниками. Изучали, вчера и сегодня изучили документы. Документы были, конечно, до этого рассмотрены экспертами, и по итогу сегодня уже подготовлено заключение экспертной комиссии. Я предоставлю слово членам экспертной комиссии. Правда, тут у нас коллеги покинули по ряду объективных причин, но кто есть, давайте начнем с вас, ваши впечатления о программе. Университетте жүрөбүз, аккредитация өтүп. Мен профессор Мухтарбек Мадалиевмин. Мен философия багыты боюнча карап чыктым. Кыскача маалымат берсем, 7 критерий болсо, и стандарттуу критерийге философия багыты баарына жооп берет. Анан кийин bir yıldan aşık kaldı. Ödücü status alanlara, bu status alanlar bu ya da yeni proseste materyallık, teknik infrastrukturanın üstünde görünüp durakta, bir de görünüp durak, böyle bir abone tamamen sistem olarak için. Bunda göz kelinde turanda bunda oraba çıksan ne görünüp durakta, görünüp var. Жақсы жаққа өзгөрүп атат. Мен ойлоп атам, ушу 5 жыл өзгөрүүлөр аз деп туруп. Анан силерге мен каалап кетейин. Силерге ийгилик, ден соолук каалайм. Өзүнчө макамын жакшы иштеп чыгып туруп, ушу кыргыз элине мен ойлойм, силер бүтүрүүчүлөрүңөр мындай жакшы жактарын алып кетебиз деп туруп. Биздин жанагы улуттук стратегиянын 40-cı жылга чейин ашырып, жакшы бир адистер болот деп ойлойм. Рахмат. Саламатсыздар. Мен хадис боюнча эксперт жүргүздүм. Электрондук боюнча, техникалык принцип боюнча. Мен бул жердеги жаап жашап турган нерселер жок. Баардык жагында иштеп жаткан программа окугум физикалык лаборатория программалары. Баягы айтканда эскиге жеткен программа ошондон иштеп атышат, Кудай шүгүр иштеп атышат. Дагы потенциалдык возможностьтор бар экен. Кээ бирлери программаларда болсо, өздөрү жасап алыптыр, өздөрү баягы аракетинен жасап, магистрлердин дипломдук иштери менен бакалаврдын студенттерден өтүп жасап, катышат. Конкурстарга катышат, ийгиликтер бар экен, мындай жакшы. Дагы потенциалдык мүмкүнчүлүктөр бар экен. Эми жерде негизинен айтып турган нерсе, азыркы талап бар. Эми жооп бериш үчүн көбүнчөсү виртуалдык лаборатория болсо деген чыгып болот. Ошо аны көбүрөөк болсо, андан кийин кадрлар маселеси боюнча, адистер боюнча, жашы боюнча 50ден жогорку. Ошол возрастный девиз боюнча жаштарды тартып алып, себеби де 60-тан өткөн экен. Баардыгынан диплом иштеп базасы болсо, академиянын алып экспертиза боюнча иштеп атышыптыр, базалар бар экен. Мен базалар болгондо аякы, академиянын алып аякы союз кезинде ошол иштерине ийгилик каалайм, ден соолук каалайм, баарыңыздарга ишенимдер ийгилик болсун.
профессора по экономии, биотехнология направления бойынша экспертиза жүргізді, биофактор кафедрада биотехнология бекітілген кафедрада бүл шарттары бар екен, лабораториясы, башқа аудиториялары, компьютерлармен жақсы консультандырылып, мұғалімдері 80% стипендия бар екен, баланды мұғалім işler. Sebebi биотехнология наука дегенде требования биотехнология өте күшті, шоғы байланышты кафедра әрекет қылып, жақсы іштерді қылып, магистрларды жақсы даярдалады. Biz dokumentlerine tekşerip çıktık. İş planları, okul planları bardığı memleketlik standartlar jaraşa, oşonun talabına jaraşa jasadıktır. Az standart bolsa, zakon образованияга layıklıktır. Oşonluktan, bundan aradagı men oylayım kafedra, жақсы сапаттағы магистрларды bundan aradagı dayanıklı Bürro, ben bir замечание айтайын dedim. Sebebi замечаниямда, егер де замечания мұғалімдерді шет мемлекеттерге стандарттауға жіберейік, ал мұғалімдер барып осы жерден дүниелік жаңалықтарды көріп, Қырғызстанда биотехнология қандай бөлім белгілі, барып көріп, келсе жақсы болады. Ошону менен эле бирге мұғалімдерді магистрларды академический мобильность кылса жақсы болады. Ошол жактан барып көрүп, алардын деңгээлин көрүп, окуттарын көрүп, өздөрүгө практикалык навык, специальный компетенцияларды алмак. Рахмат. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я в составе экспертной консультационной комиссии проводила оценку по направлению управления качеством. Мною были отмечены сильные стороны, такие как были введены новые дисциплины в соответствии с актуальными требованиями рынка, такие как управление рисками, IT-технологии в управлении качеством, выпущены специалистами управления качеством новый учебник «Сапатты башкару» рус тилинде. Также проведены ремонтные работы в учебных аудиториях и конференц-залах, оснащены современной техникой. Это очень подчеркнули выпускники и работодатели. Это большие достижения. И еще приобретено новые учебники, вот самые актуальные 23 годов по 15 дисциплинам. Это очень большой прогресс, очень большая помощь для преподавателей, чтобы преподавали по актуальным новым учебным пособиям. Также я рекомендации, что бы хотела рекомендовать, ввести новую дисциплину, которые требуют сейчас технические регламенты Евразийского экономического союза, ФАХАС, внедрение системы менеджмента безопасности пищевой продукции ФАС и ИСУ-2000 новую дисциплину на этой кафедре. Расширить поступление в магистратуру бакалавров и специалистов со сменой направлений, то есть не только по данному направлению, но и других есть для бакалавриата. Я член в течение дней провела комиссию, составить комиссию. Провела в профессиональном колледже экономики. И
отметила следующие сильные стороны. Это структура и содержание программы, она соответствует ГОС-СКО и обеспечивает достижение результатов изучения. Также хочу отметить хорошо оборудованные гафоны, современные компьютерные классы, которые доступны всем учащимся колледжа. Также хочется отметить наличие среди преподавателей колледжа определенных и как одну рекомендацию профессионала или одна из рекомендаций хотела бы озвучить, что хорошо было бы рассмотреть возможность открытия штата именно квалифицированного психолога, учитывая возрастные особенности учащихся колледжа, чтобы оказывать им квалифицированную помощь. Спасибо, всем удачи. Здравствуйте. Я провела экспертизу программы «Диалоги охраны объекта культурно-природного наследия». Но хотела бы сказать, как куратор музеев, я считаю уже достижением, что есть такая программа обучения, потому что это очень нужно. Самые достижения. Здесь очень радует, что есть научная библиотека. Институт широко использует обратную связь. Студенческий, это если отметил, извините. Ну, также, как отметили коллеги, конференции, круглые столы, форумы, это на постоянной основе проводятся. Радует ученая степень преподавательского состава. Из 12 штатов 9 имеет писанную степень. Аудитория оснащена необходимыми оборудованиями, инвентарями, и современными технологиями. Скорее всего, говорится. Саламатсыздарбы, мен болсо интернет технология управления багыты боюнча эксперт катары катыштым. 4-нчү курста 30 бала ошо быйыл бүтөткөн. Ошо боюнча да ошо аккредитациянын негиздери болуп, общий катышканда биз мугалимдер менен дагы студенттер менен жумуш берүүчүлөр менен дагы жолуктук. Факультеттин ичинде дагы материальный базаны да көрдүк. Анан ачыкта отуруп сүйлөштүк. Анан бардык иштер боюнча ичиндеги документациялар боюнча бардыгы толук. Анан өзүм студенттер жактан ошол өзүмдүн да көзүм менен көрүп мен дагы бир суранычтарды жазып да калтырдым. Ал жерде болсо студенттер дагы мугалимдер дагы бул главный корпустарды жакшы видеодо айтып кеткенде жакшы өзгөрүштөрдү көрүп атышат. Алар дагы байкап, анан ошол 6-нчы корпуста дагы IT факультетке да ошондо жакшы өзгөрүштөр тезирээк келсе деп бардык эле көрүп турабыз. Мен деле өзүм деле ошо IT багытында азыр Кыргызстанда да дүйнөлүк өнүгүп атат. Кыргызстанда да бир IT да экономиканы өнүктүрүүгө салым кошчу багыт деп ойлойм. Ошондуктан ушул IT багыты ушул факультет жайгашкан корпусту да бир көңүл буруп, ошол жакка дагы ушундай жакшы өзгөрүштөрдү эртелетип коштук десеңиздер жакшы болчу да. Аяктында жана интерактивный доска деп көп эле ошол вопростор жөнүндө дагы сүйлөштүк. Ошолорду дагы карап берип койсоңуздар. Анан ушул английский болобу же болбосо могу интернет, ошол жакта специалисттер компьютерный класстарды дагы спец система администраторлорунун көңүл бурушун сурап жатышат. Ошондуктан ушу корпустарга дагы жакшы көз салып карап коюшуңуздарды мен да сунуш катары жаздым. Анан бул багыт боюнча бул керектүү багыт, келечеги чоң. Ошондуктан дагы өзүм колдоо иретинде жаздым. Рахмат. Добрый день еще раз, коллеги. Очень приятно было находиться
в Национальном университете, особенно с точки зрения позиции внешнего эксперта. Но я не буду повторяться. Мне кажется, достижения налицо, очень много плюсов видно и с точки зрения материальной базы и так далее. Но я тоже в 6-м корпусе была, поэтому я присоединяюсь к коллеге. Но я хочу просто сказать, что я еще раз убедилась, что аккредитация – это замечательное дело. Потому что вы все согласитесь, наверное, со мной, что вы очень хорошо поработали, документально все подтвердили, есть база подтверждающая, да, но это стоило усилий и труда. Поэтому всем огромное спасибо. Я хочу пожелать только удачи, усилий еще вперед и вперед. И, конечно же, в области магистратуры, наверное, это боль всех вузов, не только ваших. Конечно, особенно в области туризма, да, магистратуру, набрать такое число хорошее, удовлетворяющее магистрантов, это тяжело. Но тем не менее, я желаю вам всем удачи и поработать в этом направлении. Спасибо всем. Спасибо, уважаемые коллеги. Теперь в завершение также хотел бы отметить, уже вторую неделю Белинстандарт находится в стенах Крымского национального университета. Я понимаю, мы надоели вам. Но спасающись коллегами, вынесли заключение рекомендовать все указанные программы аккредитовать сроком на 5 лет. Спасибо вам, коллеги. Больших вам свершений, успехов вам. Я знаю, у вас еще другие аккредитации скоро ожидаются. Со своей стороны хотел бы, так сказать, анонсировать. Буквально, получается, пару дней назад коллеги из России уехали, прилетели. Сотрудничество с ними продолжается. И буквально сегодня мы договорились с коллегами из России и Евросоюза с Прибалтики провести уже тройную аккредитацию одного швейцарского университета. И, в принципе, предлагаем также вам уже не двойную, а тройную, то есть национальная католическая, российская, европейская и четвертая включить аккредитованную программу Азиатско-Тихоокеанский реестр аккредитованных программ. То есть вы расширяете спектр своих образовательных услуг, мы расширяем спектр своих аккредитационных услуг. Спасибо вам, Петр Григорьевич, и Игорь себе. Накину заключение вам. Надеюсь, что надо расширить. Біріншіден өзіңізге чоң рахмат. Ғалымжан чоң жауапкершілікті еш үлкен жұмыстарына елордалық аккредитациядан өтіш Россияның ең өткөрінің жайларының проректорлары, профессорлары учы болған чоң жауапкершілікті еш болып салаларына тура айтты. За наш патруль выступать маловероятно, кажется, смелый кресло, генерал аккредитация Киборги Жананда агентство ровер, дальше программирование жактырылды, бекшин. Она им была аккредитация, была андан даже жооп университет, мен адан өкүмүштөн тергечимчилер башталышында катыша албагандым, себеби башка жерде чогулушту мен келгиче тарап кетиптирсиң. Анан азыр силерди кубатып ошол оюма келди, катната ошондо катышканда, чынында да ошо катышканда ошо айтайын аткам силерге. Анан азыр мына эксперттердин кабыл тилегин, баасын, сунуштарын угуп катышсам болмок келдим. Биз азыр өзүңүз билесиңер, жанагы статустагы беш университет биринчи кадамдарды жасап атабыз. Ошонун ичине кыйыныраагы биздин университетке түшүп келет да. Башка университеттер баягы көп жылдан бери иштеп жүргөн жумушун улантып атат. Мисалы үчүн политехника, качество мезгилин берип аткан лабораториялар бар. Медакадемия бар, клиникалар бар, аграрный университеттин талаасы, уйлары, чочко балыктары бар, алар кетип атат.
ошол университетте өсүп бизге абдан мындай бир чоң өзгөрүүгө барууга туура келип атат. Жанагы особый статусту берип мемлекет жетекчилиги 2027 жылы ошол деңгээлге чыгат деп ишеним артканычы. Анын үчүн биздин университет көп нерсе жасашыбыз керек болот. Яғни орысша айтқанда нахаду. Бир жыл келип биз баштаганыбызга бир жарым жыл болуп калды. Нахаду деп атабыз. Нахаду ректоратты реорганизациялап, структураларды канча институттарды ачып, кошуп, жаап, кафедраларды жаап, анча проректорларды жаап кетирип, анча декан директорлордун ыкмасы кафедраларды кошуп келгенде бул дагы эле аягына чыга элек. Бизде чоң үмүт бар. Ушу быйыл окуу жылдын аягында чыгып, сентябрда шымаларын алып, жакшы иштейбиз. Ошондон улам эгер жанагы ачылышында болгондо силерден суранат элем. Бул деген аккредитациянын абдан жакшы нерсе. Любой текшерүү. Ушунун ичинде аккредитация. Бизге абдан жакшы жардам бердиңер, азыр болуп атат. Мындан да жакшы жардам бердиңер, мен ошолду чогулушуп отуруп, просьбамды силерге кайрылам. Чачыларды өзүңөр байкадыңар, албетте ичине сыйган, ичине тамсырмас келе чыктырып, баягы аяк, бермесиңер айткан болсоңор. Эми жазып бергенде, ушул даяр жазып коюшту. Жазып бергенде мүмкүн кайра оңдоп бересиң. Маселен силерден ушу бүтөт элем да, мисалы үчүн бизде дублирующий структуралар бар. Мисалы үчүн информатика деген сөз бармы? 60 корпуста өтө кыйын абалда бул жердеги жакшы. Башка да көп маселелер бар да. Эми ошол бул окуу жылдын аягында мен тамашага чалып, эле чындап айтып атам. Өтө факультеттер калбайсыңар. Өтө кафедралар калбайсыңар. Анан буларга шанс берип атабыз. Окуу жылдын аягына чейин дагы 2-3 ай бар. Бири-бириңерди жана бир балдардын ойноп атып, бири-бириңерди таап алып. Кышакташып таап алышат. Кичине болот. Ошондо азыр акыркы шансты пайдаланып атат биздин структуралар. Ошондо силер мен азыр эксперт катары ушул айтпасаңар жазып койсоңор жакшы болмокта тетигин кошуп эле койгонгор туура болот. Логикада да жатат, костанартта да жатат депчи. Анан университеттин өз өнүгүшүнө туура келет. Анан мен ойлойм, жазган мош жазып койдуңар силер. Азыр айтканда баягы кичине шагынсындырып айткан болсоңор. Анан аккредитациянын эң жакшы жагы бар ушуда. Мына жана ачык эле айтыш керек болчу, университеттердин билим деңгээли, кээ бир работодатель, эксперттер мындай деген пикирин айтты. Философия боюнча мага кабат этти. Мисалы үчүн ошондо бизге жакшы нерсе болот. Биздин мына өнүгүшүбүзгө, өсүшүбүзгө чоң салым кошот деп ойлойм. Бул чөңкү мейнурун аккредитация, бул аккредитация. Мен ойлойм, ушу жазгандарда көп нерсени жазып берсеңер, университеттин жалпы структурасын карасаңар керек, ошондо ойлонуп көрүп турат кээ бир жерлер. Анан эми бир жылда мен бурдан жок, бир жылда көп иш жасадык, кадимде да жасай турган иштер көп. Мен ойлойм, ушу эксперттердин жана сунушун сөз жок эске алабыз. Ооба 6 корпус абдан кыйын шартта, эми анын 6 корпустун бир этажынын берки учуна келип турганын карасаңар, арт учу көрүнбөйт. Ушундай чоң корпус, ушундай чоң этажда бирок, ал биздин иш келечекти жасай турган иш. Анын баары планда бар, туура айтасыңар. Анан буюрса, университет, мамлекет ишенген, силер ишенген, студенттер, ата-энелер ишенген деңгээлге чыгабыз. Ошондо силердин жардам абдан чоң болот. Биринчиден силер көздү жумуп туруп көп нерселерге макул болуп берип атасыңар деп ойлойм. Экинчиден сунушууларды айтып атасыңар. Бул жерде оңдоп койгула, бул жерде карап койгула, бул жерде мындай кылсаңар жакшы болот. Ошон үчүн силерге силердин эксперттерге эмеге аккредитациялоо командага чоң билдирем. Университеттин жамааттын атынан кичинекей ийгилик каалайм. Анан мындан дагы бир жерлерге барбастайм. Барган жердин баарында тең ажатын ачып, колунан келген жардамыңарды берип, жол айтып, түшүндүрүп, колдоп коет. Кичинекей ийгилик аман болгула, ден соолук болгула. Ал нерсе
Çok